Dobro, kako ocenjuješ trenutno političku situaciju u zemlji? Vlast se promenila, da li se to osjeća na našim životima? Osjeća se. Na bolje ili na gore? Na gore. Kako? Pa pogrešili smo. Što? Tako. Mi smo glasali za prave ljude. Zar misliš da ima pravih? Ima. Pa zar nisu isti? Pa sad je sve ono što su govorili pre izbora da će biti sa onima, a u stvari su prešli u drugi tabor. Ko? Pa neću da pričam. Da. Neću da pominjem imena. Razumem te, ti kao javna ličnost. Ja poštujem ljude, znači političare, neću da, ali svako ko izda jednom, izdao je za ceo vek, mislim, svi smo mi dobri i to, ali ne treba izdavati partnera u politici ako si s jednim zajedno, zašto prelaziš u drugi tabor, jer on je kao izgubio, pa sad hoću ja da budem premijer.